Mabisag-isa lang ka oras basta makakita ko sa imo. Malipay na ko anak ma. Kay gimingon ako sa imo mama. Karong adlaw mga ma'am ug sir, ato ang balikan ang katong bata nga gibiyaan og inahanok katong naa sa bukid mismo. So kita mo aning video ha mga ma'am ug sir, mao ni ang bata nga nakit-an nako nga naghatod siya balon sa iyang papa mga ma'am ug sir. So mao ni karon mga ma'am ug sir, duha ka sako mo ni akong ihatag karon, ihatod nako dito mismo sa bukid ang katong bata ato atong adtuon para hatagan silang bugas. May na lang nga makatabang-tabang pud ta ginagmay mga ma'am ug sir no, labi na sa mga kabos karon nga nagpait kay balo man gyud mo mga ma'am ug sir nga dili gid lalim ang panginabuhi sa bukid. So mao ni karon nga ako ana ning ihatod dito sa bata karon. Bahalag lisod ang dalan mga ma'am ug sir, ang importante nga mahatod nako ning bugas dito sa bata. Ay lang. Asa man imong papa lang? Dito sa baba ya. Nagunsa? Nagpakaon og manok. Nagpakaon og manok, pwede nimo tawagon? Oo ya. Palihog ko bi kay nako ihatag sa inyo ha ba. Sige na. Latsa! Ay Kol, mayong hapon day diha Kol. Mayong hapon po sir. Ni anak ko karon diri Kol ba kay ako man tong sugatan sa imuhang anak ba nga dito sa bukid nga gihatdan kag balon. Oh. So karon Kol, ni anak ko diri karon kay nakita manggod nako ang history sa imuhang anak manggod. Naluoy ko ba. Mo to nga wala ko nahimutang nga ako siyang balikan. So kaning Kol mo ni imuhang anak mo ra ni sa imuhang anak no. Oh. Unsa mangutan ako sa imuha Kol, unsa man gyud ang tinuod nga history aning bata, tinuod tong history sa bata nga gibiyaan daw ni siya og mama nga wala pa daw siya kakita sa iyahang mama. Oh, pag kawataw niya, gilakaw na siya mama. Ako Gikan sa pagkatao aning bata wala na siya kakita sa iyahang inahan karon pagkadako niya. Oh. Sus Mariosip. Unsa man day hinungdan nato Kol, wala mo nagkasinabot? Ani mo na sir kay kulang ko sa pagsuporta niya kung nasay pangayon sa ako wala kitag kay kulang ko sa income sa kasemana kadwara ko makakita. So bali gibiyaan ka sa inahan aning bata kay tungod sa imuhang kapobrehon. Yes sir. Sus Mariosep, grabe no, naluoy jud in taon ko ba labi na sa bata no, pero believe ko sa imuha Kol kay wa gid nimo gipasagdan ang imuhang anak. So gipadako gid nimo ang imuhang anak nga maka-eskwela siya padayon. So ang edad ani imong anak 8 anyos pero wa jud nimo gipasagdan labi na kaning bata kung kuan jud ani ayo jud ni biyahe gid ni labi na sa iyang pag-eskwela. Kung mahimo ihatod-hatod nimo ni siya kay siyempre babae ba yan no. So karon Kol, ni anak ko diri karon Kol kay naa ko ihatag sa inyo ha. Aron makatabang pug ko sa inyo ha, bahala ginagmay. So nagdala ko karon og duha ka sakong bugas Kol, dihara Kol ha. So mao ni karon Kol ako ang dala, so ihatag na ko ni sa inyo ha karon. So may na lang ning pangdugang og konsumo sa inyo ha, kauban imuhang anak. So dili man sa ingon ni nga dako nga ako ang tabang Kol, ginagmay ra ni. Bali galingon ra nako ning tabang sa inyo ha. So may na lang ning maka dugang-dugang para sa imong pamilya nimo. So okay ra ba nimo nga muhatag og gamay nga tabang para sa inyo ha? Maulaw ko sir. Ha? Maulaw ko kay dako na kaya na tabang nimo sa mo. Ay okay ra Kol, ay kaulaw Kol. Ang kani ihatag nako ni para sa imo ha. Aron dili na ka maglisod og pamugas ba aron mapakaon nimo insakto ang imong anak. So sa man dawaton nimong bugas ning kaning duha ka sako? Siro sa kakasir na atag nimo sa ako kaning bugasa. Seryoso jud ko Kol nga ihatag na ko ning duha ka sako nga bugas aron makaalalay pug ko labi na sa imuhang kapobrehon og makakaon og tarong ang imuhang anak og dili lang kana Kol, naa pa koy ihatag sa imuha karon nga gamay nga tabang Kol ha. So kaday lang ha, dili man sa ingon nga dinagko ni ang ako ani makaalalay lang pud ko. Kaya na sir. Ha? Dako na tabang himi bugasan ni sa mga. Ay okay ra, ay kabala ka sa kuha ang ako igor ko mo tabang. So sige lang. Imo na lang bugas ha. Ay kaulaw. So arang kwarta Ali ko sa kamot Kol be. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Salamat kani sir. Salamat sir ha. Sige, wala na problema. Ako nakitabang nimo sa mga kani sir. So kana kol may na lang na nga pangdagdag na lang pud para sa imuhang pamilya nimo niya labi na kaning bugas. So ikaw ni bahala mo budget anak kol ha. So pang dagdag og gamit palitan nimo gamit ang imuhang anak nimo labi na sa iyang pag-eskwela niya. Wala ko sir nagdawom na imo tabang kini sa mo. Wala ka nagdahom nga na imutabang sa imo ha. Yes sir. Balik ko na ko sir. Salamat kay sining kwartani. Ihatag nimo sa mo. Dili kay sa kuha ka magpasalamat kol. Number 1 ka magpasalamat sa Ginoo gyud mismo. Salamat kay sa Ginoo sir na ikaw ang isugo sa tabang sa mo. So wala na problema sa kuha. So dili kita kalimot dapat nga magampo sa Ginoo nga kanunay nga nayo grasya nga maabot sa ato. Salamat kay sir ha. Sige wala Salamat kay sir. Yes, salamat kayo sa imong pagbalik. Sus kaluoy ang bataan in taon oy. Karon kadali lang kol ha. Bago ta manglakaw karon na manawagan usata sa inahan ning bataa nga bisitahon niya ang iyahang anak. So okay ra ba nga manawagan ta aron makita sa inahan idi kumustahon niya ang iyahang anak. Okay ra ba nimo kol? Okay ra sir. Aron makakita pud ni imong anak sa iyahang inahan. So okay ra. Okay ra sir para makakita pud ang akong bata sa mama niya. So karon mga ma'am og sir no, manawagan ko labi na sa inahan aning bataa og makita manggaling nimo ni ma'am kung may mo bisitaha in taon ni imuhang anak kay luoy in taon kaayo. Bisag magpakita lang ka sa iya aron makaila pud ang imuhang anak sa imuha kay luoy in taon kaayo pero mao lang gid na ungangyo no. Bisitaha imuhang anak dako na kayo nang regalo para sa imong anak nga magpakita lang jud ka. Ikaw lang unsa man imong masulti nimo para sa imong mama? Mabisag isa lang ka oras basta makakita ko sa imo. Malipay na ko anak ma. Kay gimingon ako sa imo mama. Nakita ninyo mga ma'am og sir no, nagimingaw in town ang bata sa iyahang inahan. So nakita man nimo ning video ha karon ma'am, kabalo na ka og unsay gusto sa bata nga makita lang ka malipay na ang imuhang anak. So mao lang to mga ma'am og sir no. Unta suportahan gyapon ko ninyo. Pinaagi lang sa pag-share aning video ha mga ma'am og sir dako na kay nang tabang para sa kuha. Nya karon kol di na ko maglangay kol. So ikaw ni bahala anak kol ha. Nainay nako. Yes sir, salamat kay sir ha. Amping sir ha. Sige wala problema na. Sir. So kanunay bantay imong anak kol ha. Nya diri sa ko lang ha. Sige ingat mo ha. Amping sir ha. Salamat. Sige.